Frere Elias Nshimiyimana ni mwene Baruguriki Gratien ndetse na nyina Nsabimana Marceline yavutse ku wa 13 z'ukwa gatatu ahasaga mu mwaka w'igihumbi 1991 abatizwa ku wa 24 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2004 aha hari muri paruwasi ya Nyabitimbo. Amashuri abanza Frere Elias yayize muri École Primaire Nyabitimbo kuva mu mwaka w'igihumbi 1998 kugera 2005. Frere Elias icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye kizwi nka O level yakize kuva mu mwaka wa 2006 kugera 2009 kuri ESI Bugarama. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kizwi nka Advanced level yakize ahasaga mu mwaka wa 2010 kugera 2012. Iki ni ikizwi nka Advanced level aha hari muri TTC muri in Teaching Modern Language. Sibyo gusa kuko Frere Elias ahasaga mu mwaka wa 2013 yakoze urugerero anigisha kuri EP Gisovu, na 2014 kugera 2015 yigishije icyongereza muri École Secondaire Cité de Nazareth Mbare Kabgayi, aho yigishaga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye. Sibyo gusa kuko muri ibi bihe yinjiye mu byo kwiyegurira Imana muri pastoralence. Aha ni mu gihugu cya Tanzania, diocese ya Mwanza, paruwasi ya Nyakato. Ahasaga mu mwaka wa 2016 kugera mu mwaka wa 2017 yinjiye mu banovisiye. Aha ni mu Rwanda muri diocese ya Butare, paruwasi ya Save. Mu mwaka wa 2018 kugera 2019 uyu Frere yatangiye amasezerano ya mbere. Aha ndabyibuka neza hari ku itariki 15 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2019 Isave muri diocese ya Butare. Shimira umwami ahoraho. Ndi hano ntuma Nyagasani, ndi hano ntuma ku busho bwawe, ndi hano ntuma ku bana bawe. Frere Elias mu mwaka wa 2020 kugera mu mwaka wa 2023 yagiye muri Scholasticate in Nairobi Marist International University College. Yahakuye impamyabumenyi nyinshi pe kandi zitandukanye, aho yahakuye bachelor's degree in English and Literature ndetse kandi yahakuye diploma in religious study and science religious. Yahakuye kandi certificate in life skills, yahakuye kandi certificate in right and child safeguard. Sibyo gusa kuko yahakuye certificate in leadership. Nyagasani ntuma, Nyagasani ntuma, ninjye mwana wawe wihitiyemo. Sibyo gusa kuko Frere Elias aho kubuki bwota amasimbi ubutumwa bwarakomeje. Mu mwaka wa 2023 kugera mu mwaka wa 2025 yabaye ushinzwe amasomo wa kabiri muri TTC Save Apostolate Youth Compass Ministries, ndetse kandi yakoze amasezerano ya burundu ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 2025 muri paruwasi ya Byimana. Aha ni muri diocese ya Kabgayi. Ubu akora ubutumwa muri TTC Save, akaba ashinzwe amasomo n'ubundi. Nyagasani ntuma, burya Nyagasani ngo watumye aramukomeza kandi akamukomeresha inema ze. Ubwo hari ku cyumweru yari tariki ya 27 z'ukwa karindwi 2025 akikijwe n'abafrere bagenzi be barimo Frere Albert Nzabonariba, Frere Spiridon Ndanga, Frere Emmanuel Sibomana, Frere Gaston Nzasabimura, Frere Jeanne Pomuse, Frere Tresfor Masengesho, Frere Emilie Twagirayezu. Yashimiye Imana mu misa yayobowe na Padiri mukuru wa paruwasi Nyabitimbo Padiri Rukundo Francisco Save afatanyijwe na Padiri Pauline Habimana ukorera ubutumwa Imwezi, Padiri Blaise Maurice Mbarushingabire ukorera ubutumwa mu Butaliyani, Padiri Vedaste Bizimana ukorera ubutumwa i Bukunzi, na Padiri Jeremy Twaye gukorera ubutumwa i Nyabitimbo. Muri iyo misa hari imbaga y'abakristo ba paruwasi Nyabitimbo, ndetse kandi hari ababikira babiri bo mu muryango w'abene bikira. Uwa mbere Sœur Francine Nzakamwita, ndetse kandi uwa kabiri Sœur Adelphine Kayitesi bakorera ubutumwa muri paruwasi ya Save muri Masomeri y'abene bikira. Korali Mutagatifu Augustine ni korali nkuru ya paruwasi Nyabitimbo, niyo yayoboye liturujia y'indirimbo. Frere Elias Nshimiyimana yari afite intego igira iti: ikintu kimwe nasabye Uhoraho kandi nkaba ngikomeyeho ni ukwiturira mu ngoro y'Uhoraho iminsi y'ubuzima bwanjye bwose, aho tubisanga muri Zaburi ya 27. Si ibyo gusa kuko Frere Elias Nshimiyimana yakomeje atanga ubuhamya agira ati: kwiyegurira Imana burundu ni byiza, ni ingabire Imana itanga ku buntu, ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo Imana ikunda abantu. Kubisobanura ntibyoroshye gusa ndanezerewe, ndishimye. Nimumfashe gushima Imana n'abo Imana yanyuzeho bose kugira ngo inyitorere
nubwo ntari mbikwiye bwose, yakomeje avuga nti nubwo ntari mbikwiye bwose ariko Imana ikankunda ikanyiyoborera nkabasha kugera ku wo ndi ubu ngubu. Aravuga nti Nyagasani unyikomereze. Apiyane Api BNN TV, kanda like, share, comment, subscribe kugira ngo dukomeze kubana. Doni